Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jompi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hndru wei ar nyau lai Kajing dawa jong seng KSU ban pentri kam ya ka an inner line permit lane ka ILP rangkat giwe ki kenhun seng bahlang apa kajela watla kalabat por da ki bun snam menta hendra kini kajing dawa kam syempat la urlong bat ki khun samla ijri jong kajela kim syempat la manthai namar kajing don kam jong jaj penriu kajela Meghalaya Kidkhot jong seng KSU na do kinong ilam ki bahakli du jong ne seng kinong ilam na riboh district bat kinong ilam jong seng na pahamau leny ar pamer circle bat kiwi kidkhot na kiwi kisna trikam jong seng menta kasengi ka hendri trik unaitung ar hajar ar sau kila hiar syak sinong pahamau leny ar pamer riboh district ban peni de kam bagi dkhot jong seng KSU kila ban penmi ye ki khun samla ban long sipai ban yada ye ka jingwan rung kerthap jong gibreu ki banabar bat ru ban khandra ye barok ki kali kamai ki bawanra ye ki breu ki banabar klem ki kot kisla ki pabiang ban wanrung hapok jela Meghalaya ki nong ilam jong seng KSU gilong bagane ke jingmi jong dkhot ke seng KSU kadai kum ke jingpha ye ka kerwo syak sarkar bagi dkhot jong seng kimpat jong thait ban dawa ban yono ya ka ain inner line permit ban pentri kam hapok jela Meghalaya Tahrin kumasi kentai ai bagi dkhot jong seng KSU klastang ban khandra yi kali kamai ki bawanrung hapok jela Meghalaya lengba ke surokba national highway dak ba pansenge ye ki kali kamai tourist bat pan ye ki kot gisla kat kum ke jingjubab jong ki nongle jinglek lawan poi ki bor pulit na bernihat police outpost bat na nongpo police station banwan ye kren ye ki dkhot bat ki nong ilam jong seng KSU kam hadin pan lawan poi saw magister ke district ban ye kren la ban kro bagane ke jing khandra jong ki dkhot ke seng KSU ye ki breu ki banabar ka bala penlong tang khendiat kenta ka balong tang kum ke jing sedang biang sachisin ban dawa bat ban penken mau biang ye ka sarkar ba ke jing dawa ILP hapo ke jela Meghalaya kampat kot layo ban penpai hadu kumba shis pa tam ki breu ki banabar ki bal thamu ban wanrung hapo ke jela klem ki kot kisla la aruban kedo begini ki jaka ka bagi dkhot jong seng KSU ki bu ya ka ILP check gate basipor ha ka sinong paham mauleng ar pomer ka batang khendiat kilometer na ka anti infiltration check gate ki porpulin bat ha bakran halor ka dig jingdon jong ka anti infiltration check gate u presiden jong seng KSU sama lambok sarwel marangar ulong ba ka jingdon jong ka anti infiltration check gate ha pernihan ka ditang ka shenrong bat ke bom don nei da ke bong ro ba klem da tho ye kata ke jingduna ki nong train ne ke jing bom la namar khamtam ha ki por man met kamdon ke jing pebnia ye ke jingwan rung jong ki breu ki banabar nalor ki babun ki dkhot jong seng KSU hagni ngi lai don lang usamla lambok starwell marngar obreu presiden jong seng KSU sengkimi usamla Donald Thaba obreu general secretary ke seng KSU sengkimi usamla Ferdinand Kharkamni obreu presiden jong seng KSU North Khasis district unit usamla James Hitler mopnia obreu general secretary jong seng KSU North Khasis district lembat ki dkhot ki bhakman
ketika tenat infiltration nanti po bernilai ngasong ba kalong tu ka senrong kem jabiang long tu ka beriu kem beniat bagi ya kali nanti kam taman mit miyong pin lap pin sakir jong khmat dong iklem chat kot selan su tebal dong tok selat kudun bangut beriu po ngasok pati hangi angka sengi ketika jaka nanti imong bagi beriu Duna teman pewaran ti imong baki kim cek mai barok keningi haber keno sarkar da ka sarkar ka kot jumut ka sarkar ka ai ta strong direction ta kum ka an radon pas abjar kan ding masarai kanir kana kelaying ca ngatrai benang ti ru menteri kam khamba kata ka bang ui henrai kalong ba ibreu tenteng tiba rung bami secela jungi ilong bailan ya sahu henrai ngatrai ba ka jing yes ngabjar sarkar menteri kam ba kene MRS eru kalau sebentar bos sekarang kau coba izki power hab kalau bukan senang sport jangan beri ni trek power kali kembali ke scene ke Banangkom akban yang juga seng ke ju pelong ke jing kendra manbu kini khadop hangge po temur boy bat skui pat distrik ru ni dap ke jing snoben nyau ke jing sokia ya ke jing yai kuman ke sarkar dan menteri kami ya takaan pak don lupa terus nem arjar kanti ke MRS agak juga por kini kendai ke kubur sesorkaran dia ba kayai jingai kuman sekarang dia kalau ban sengap ban skor jing dawa jong gajat riu pro kuwi pan menteri kami ke ALP kami su tanggarai juga sang balang henrai kini ke mau dong khat kendai trek nai opera bat kinju pungut ki MLI ru wilayah Simlang eta keju kasor banyak kubur ba jengkam mereka KLP bo ajalaju kecuman peteng biang nak kaliang juga seng tasgi sini ditang kajing sedang kini pengen peteng kini movement juga banyak pensngo banyak Jawa sarkar nak kapor support ada ka sarkar dan ya kuman bat dang le mana ya jenglong cuman ngasarai hensai ini kising senang ya peteng dak wei pat lat nanti kuno bangen penrehem ya kini kajing Jawa juga nak kapor support Saki tang mene por tang kendiat kentang yok ban beriang kedok dari Bruna su ya kasih sepat mut nila yok ban penpai ya kibere kan pot kemislah dan sen PI wat kita kinung tu nung tim ru yok ban ya sahu kabamon bat tipo nompo kendiat tayo kendiat singiru wat tipo no ba sulong ayo kem ya kita bereun po Bangladesh ki ban rumbia hakajo ko por kajing Sneu ke bakam serkai di sini kolong saya kata kajing jat kena samlas pang tau teruk dalam bagi ni ki sneu bang ila pha gro sarkar kolong balik kam simkia yang kini ka khlok tak balai snem menswa bebuni ki pat ba ke thapti bak sarkar kawan ot tau ribon ni bak ni ka khlok nam ta ban talasi ti ki baru barung bemi di an spok ka cala ka cumi resource pun berkembang matang ini bagi kalong yang cak ajakab kendai ke kedop ventilasi hendai ini ladem dak kicang ke iyeng ke bala pundut lai klur hendai kalong teng-teng los penserbai ya kita kisah jumpat ba ka sarkar ka haba sotu ne sakman dak jingkeli kalong sakno teli kisnam yang ngai up ya kata ka jing rai ramba sarkar nam tapan menteri kam ya kata MRSC kaseng kepan penayar mata kesengi kan reu trek di tang kajing sedang ngilak tha saburo snat trikam bakane kajing kendra mandar jungi kan trikam haburo distrik kan trikam haburo snok kita hangne ka temri boiru idang yo pada klan ki bor distrik kamne tang jengkut menta kesengi akisni banwan yang sapteng beng di kendra kham sharum su nandu berni bat ni khmi nanti ba ka sarkar ka haban juba bat larang hier biang sesien hampok madan lakade hunu ru asgoba sarkar wat na pentut ya ka e baki khot ki su ki menteri kam ya ka ai nimla su panangai apsa ya karkom kle kelut sarkar ndai kata ka basai kalong ngin menteri kam hi ka ai menta la kalong pun ru ki bor sarkar ni seong bat sim ka anya kati hinrai tak jingkeli kalong ba ya kita ki ai la don lupa kale yu te sarkar gile yu te nong thawai gile yu kita poi ba wajid ki ban pha sports secretariat ikham samla pha ki ban sule astan tendar ba tap kam truck sini satai ringi pha ki ban thau ki an ka kum ke jington kam ka seng la tek powdli kisnam ngila yang rang ba ngila ye khon ye dawa bat ni khmi lenti
Banang le sakmat idon kam ru kacing terlang wat ibor senang bertau kawai ke bang aku ban tren sai perdo persnam di bateri kam per di bajuan ra ki beri una sabar ban kam wat juan ra ki beri kambiang ki kot Islam nyemmal sila dai separatrai ni mantra jong maknaru kaseng kena melak ban kompromis nang ne sakmat dan kam ki beri pentrai te cingtre per barak ki beri biang kot Islam yat ke kum ke work permit penyat ke buburi penyat dan mit menyong ke menteri kambian ki beri kot Islam kata ke ba pentra jo kaseng kalong keren de ka basai ni penayar hakani ke singi long kani ke cingi ki jong ki isu ban khanra hak caka ba per kamdai ke cingkut ne tang jing sedang mata singi rai kan ye peteng ni khmat ke si ban hak distrik ba per da kami kanu kalau anda problem no ki jinjia ki ba sultanat ngatrai सरकार वन कनो की इशू हमरै हक कनो इदे बा फी बिलों माला फिले क्लुत पेंसिलकम या तक आन करो adon ba ina khmi lente bakene ka khdop kandai kawai kata kapan ajing sengan ya ka jat benreu andai nyuma masun kut klam kuwet ngasngoba kane khdop kala jing ja ayu ka sarkar kanye le kun jakai ya ki isu ju jat benreu ayu ka sarkar penjai penthame jeng jeng kam ba jeng ba macam itu tumi ada galiang juga seng ini masong krikti bereu gila abandong seno ki isu kerja balai ke sengap jar rai wei haba niat ta kalenti niat haduk bokot along subnu dak sempor ni ka kloi hendai kani jing ki ka jong ki isu kani ka facebook no ki isu penpena jing ki galong kan peteng na semat yang saya penpena ki bisni banwan ki bai pat ki kalenti gunung penbor sarkar maka sarkar ka ben juba supaya ba om cak tan saki sunre ke ben juba supaya ba kaset senduk hnu dia takaan pada nupa no senam arjakan re kata ka kerwo nak kalian jong ki isu sarkar amarang kenal dang ka bakadu ka dibingili akapur ba ka Assam government ka penpena ya ka NRC ingla pelong ya kini jing checking namar ba ngila tentus kentu ke sarkar ba ka deban berping mai ke jengrung jing ibreu yo lesi gitu ibreu ki ba du ki bomyo ke NRC kin wan rung snis po jalan Meghalaya kalau ni pai pat si angi jongi mengilai keren ka Interstate Migrant Workmen Amendment Act 2011 kadon di ya kani kalau di kaan juga jelah dari kapasusi kalong ba nadu warjar we hadu mentala dengili kenra kini construction sites kini jaka ilap baik ba kini ki brio ki balabar ki bomde try jela ki kim judan ne ko work permit ini betang ya kalau license jadi ki pek ki joki apakah dia kaan dari kimdan ya ka kot work permit kamu di kontraktor buat gitu ki nongla kila buat kinya kaan kamtam gitu ki contractors Henry hadin ko ni ki penmi sa kawai kaan but teng di blek ki kontraktor ki cukup ingi madingilit support labor department ka labor department ko tip ya kaan ya kata kaan kumno ki mithu ya kata kaan ba kala dai lupa kaan jong jela but ko mengitip iru balik ka work permit ka kam hadu kata nomor ba ka work permit haba kapan ke verification jong nu beriu banabar kapan ru ya ka police verification jong domicile residence ke juku kemudian kat hanap ke ba mau dari ba song basa ba panwara ya kata certificate naka police department dia kata ada ke way beningkong ka baar ke dei ka sispa nyuk ndai singi ba ya ka work permit pihak renew ba kitu bon tri bon yalam non tri sangu seneng DPI teng lagi wang gini non tri sini gi yo ka labor license teng gi bohai snong sini hadin sispa propose ni ki apply epic kilong tri snong no sini tekani ka bujing ma bhai ngi nomor ba lada ngirit pa di wan swan ngin seret pa ngin du no sedong ngin du ka kendo ka siap ngin du iriti sensyar bala asur men barim ngin du ka political power ba nadong sedong ngin du lut bangi di kan ni ka work permit ka pha berenew ko nyu sispa nyu pandai sing kemud bakat khangla diki ba kin enroll di habo ka electorate jong kini ke jela tikaan ke baar kepala din menteri kam kedai kini ka Meghalaya Residence Safety and Security Act 2016 kani ka lami alien ke jengki jengki kunhun sang balang lam pai ba jeng beri nutrap ba nomor ke jengi penyo ke ILP ba punya keren support center dengan menteri kam suara ke MR SSE Andre ke subsidi kalong ba ke MR SSE kala ong berkonstitusi kita di district task force ban bu kita ke entry exit point ani hadu menta 4 dan entry exit point tangan ni ka entry point ke dan hang ni kani ke entry point ru ko malakran dei presiden ni jongi sai hi menta kala long ban kadang kau ke kamera le along ke jakasa jong nur kiwi li tikil along ke jaka lik pen khana jong nu jaka ban ya le ki kam baman jong nur la asui isra
di kalong gi besusi nomor banyak kemar SSI agi por gi bamun syuakim pentrikam balhadin tang pentrikam nomor gani ka ak benkong gadi ke principal act banyong gi pentrikam ya gani henry gila ile ban amen no ile ban amen pada gani ka gi pas governor pada pun hai biang tre ban ai ka jumunjur ka jungu but ka attract pada ya ka attention juga Ministry of Home Affairs di Ministry of Home Affairs juga examine di hadin untuk kapan pai habin ngili kendu sembut menteri rang bak yang kilapan pai ke MRSSI syak state government kamu ke state government kali benla pentrikam ya ni ka an nadu untuk kapor bab ki an gibangi ngidang dawahi kalau ka inline permit ngidang kam pala di inline permit im sola su kan su snap benong ba kata ka central government kadang examine balik ke simpor hadu kata-kata ben examine ya ke Manipur kam simpor ben examine di Manipuri ki pa lightly ke resolution isang ka jingi ki ani ke isnam di production di apa arja khasa pa lightly ke resolution but hausam arjar ka indai ki ay ke nika ILP ya ka Manipur ini ke jongi pada ke movement ke peladai nadu 1985 ke bagi jingi ki tejor 87 92 yang tahu 2001 to 2013 the government kadang aitang ko ke resolution henry hadu mentaro balik ke government kamla ke state government kamla ban impress ni ke central government ban ai no kata ka ILP yang ni habai ke Manipur ka ai ke besok yang ikam ai bagi ke preamble jangka Bengal Eastern Frontier Revolution 1873 ki pun kala nomor mensua gitu kasih Enjenti Hills Lushai Hills Naga Hills ndre mentah kila pun kala state of Nagaland Mizoram kila ai ke Manipur berkilaweng no pada ya ka kasih Enjenti Hills ni kalau kai ke ba hatu di kijing bakala juga state government dan di kijing bakala juga central government ndre bingin up siai up ya kata ka examination ke jongki kamu kadang ni isi kementang ilayo sis bangun wan kalian ka telat kulir ilayo kam ke ningot ini ke infiltrators temot ka sapoi ka por bingin ngilangi up ya kata examination ke jongki kemudian ngilak kelarit pa be kan ni hilo ka seng nimlawan piang kadang happen sim ini jam madaladap kan niru ngese instruct kita nak terikam kalau beri hunu terap bikin sedang kemangili mengiban pelong yang jing talasi yaki mender yaki poi yaki bambiang yaki ni kot islam ka work permit ba kimdei ban yolat menteri ni ndre ban phang yaki kon